I'm not sure about the kind of now, you know, Ghana month, a mother. Ready a bomb pie at the Ghana money we are seeing in our show, sir. You're almost from Quifis or my ma. Unyame obo ye. Intinema, say ye didn't know much. Na young cosso, and who say omoye ya boa for mapa. So Munima abrabo to sing. Would if a baby a ma will be ready. Say ye fee, say ye suku, say ye dibre, say ye bibia, sika semon to tear, or more dance or cry, or more bad diane educem. Did do more kudru, do more munyansa, do more boo. I want to be timid, a codine and a copa. I'm an Australian in our house. They are bad yet. We know bar, no one idea in our. We know Bema, as now but it's in every time in cram in 10 time. Na ne ma wa fam no but obade unya na wanya de mu pa yi pa ti ma nyina ye domo ye bumo ye gidi sese munima hihye ne abrabo no etosin nti a belated one to all women onyame nkoso ma musa akukuduro no na muntimi mfa nsom yen ewo abotrem because ye ho ahomte no kora pa no mema ho ahomte a me bi sida ye ho ahomte papa ana ye wo bibire makwati tiru Ghana ye sa wo ahomaso bi a eni nyina so ana ye sa wo sa ho ya bi a eni nyina so rade member de na making into huyen so member no bobo na ye ntiase se ene kura de oba otene wonsa wo ba so okakasa ensem fata fa oba ho a eniwu asefem ana entwaye tikaye ho na enso ntimi hu wo mu se omo ye yaboafo a yentimi mfiri wonachi ema yenkunim bi enwi peyoda we ni asra no pe ama Ghana man nyina especially na hema oti hey e wo Yesu di mu ni e bompai amen 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 e ma no oh e ma is super yes uhwe sulu a na yiri ka so onko e rasting ne ho ha twa nko ya ko no na so papa ya nanom conference Methodist conference ya se mu amo nyina one instru ni yiri a obia ti hodin papa ba ko no pija ne so onya akukudru pija na ebi say hey unsro yiri me yiri na simi pija me say it's so how powerful women are, you know obia idin okopija ne zakwa no ne yiri na asa ahye ne say on pija ne sa nti hu ma kora honestly nipa bia no so hu ma ya titru e ma hu omo ya wana muntu nti e say de ma na freedom e de ma na free dwa. You know, man, what women can do. One can say, be a winner that experience. A man, a blessing. Honestly. Tiana Mentia say, Obi will bear my say, wow, nipa, who about, oh, yeah, the Jamias and I'll be a baby. Oh, bar, what will Shira, what will Munyam, what will Sika, what will ye di, what will Puntu. A quite about first rubber cracker, Nina, and very important. One man and I be my oh no bad oh nipa I'm quite a nipa and so man so then such be brave aba a few human ne in sorry any a memum any sikasemu any a good game any nyoma be brave nyoma martin ya ye we asem enye binye baby ama no basa e wo fom pa baby ama wan kasa baby ama abada e wan kasa no kredi enso wo honom pa if you say be kopem say non krobo ye nyina said e bibia da me kai o say bit ma dwendwen on my Ghana ho it's very important na masa kai o say continue to demonstrate that sense of patriotism and love for your country. It's so important. And rather President call Emrashibijam a beautiful scene, both majority and minority in Mashibijam. They've learned their lessons. Inti the Mampayika, whether you who agree, who disagree, who the TNV, who we are, your press conferences and your interpretations and your understanding, a bit in the above for bit in the we are for us. And of course, and rather, in fact, I applaud all of them and normal contributions towards the forward march of a year Ghana. Yaba back to studio, make out say, and now ya wada inti asemidi kabeba, na no echine ya de a year agokensi mun seme de abro na pensem ye de wi. The mestre on say a Adom TV. A Adom TV. Inti bedwam no kwa. Ye share stronko wo honum sa kopem se wa no obekọ no wagibre no wada. Ye de ho se ye somo. Ano so baba chibiu. Ya me de.
for sakwenya we should not share okrumfo but we say ahini ne ya bel ya bel me one we ya make us fill in the blank space no ko pem say na nanom betina se na nti okro ne hefa kra me fe bra ebra no kire kwan ne ye okay so we do airport run about na wafa duase na akọ Kenya ase afa duase ko Kenya ase na akọ ebrem Kenya ase ye isofo obinim yes na afa wadu ebrem okay tu tre ebrem a mo kwan ne kwa yo oh yeah sure no se free bo krom ho no mo ko e yes ho ma hu so man ne dual carriage to ebrem de ye okay ne free ebrem e ko antoa eko adesena eko krobo udu krobo abonkum na kwasa adwon krom ho na no boko e no ho e manika no because said you see me krom pa na se pia onim se o ka cheni ba bebre se o mo nkyerechire o krom kwa zia to ba sisia na dem bia me ne bedi ko na my so encourage me say wow minim kwan no o kire o fa hafi kro we na me ma me mpese ye chi beyira ye nyini wo buo krom nti ye kwan na so se nya duru fia no de akogina sepese ye ho nti bonwure ka bi etwam bia o de mane eti kwan ne de minim so fa des na krobo na wadu mi krom abra eno ano no o tira fie so a na wadu abra wow nti ye kwan na enye ebra tu bonwure kra de enye na me fa akwanwa so asrempanifo ye di Ghana month bonwure ya bia ya enka hoho betumi aba behwe kenti e honda ni nchifrie enso kwan ne nye te papa so wo se wo fa e just wa kompodi ya ye kakra na se no mo je sapetin bi bu so tinka ye kakra o fa ju so ko fa dwaben ho na dwaben de no maye ho ne de enka ye o maye because dwaben de na do kosi mampo wotimi ko fa safo ba ko so e branch for baby a me filling station kasem safo ho so ye se ho na obiri ye bu afi ne ma me firi me ye kwa ye ni bi nti wo kwa ne ye nemom se wo se wo tsere cha ko ma wo be fa filling station nti akopie bonwura wo so kwa se so nti ye sere wo mo ekuroti se bonwura de bonwure adagoma se ebra ho nyina ye nwini kente ni bi wo ho so proud of you eti omo nya kwan ne maye na me chi asenefo nso ya asena konwa wo udu ebra ya asa ko okra na chi wo ne ka sa wo de de a ono jo na onim de oye me asechini no ono ya asenini no wo asechini no e so oti asese wo kraboa ne de ade kokosechi e se wo tane mo nyina no mo ntutu na jeje mu ono ase pierre oti wo what is a break to ni asuna bi dem onim shi no akrabo onim baabi a ono obo ne sisi wo what is ye ka break to for the aduana for ono onim shi eno azo osori ye na me break to no ti ase esen aduana ni ye ka so bi aduana ni a na chiwade ne na hyenso de na bi de he oti ho na wo ye den ekofri ha e ka se wo ye aduana ni o ti ase mpo eti bi se mo mane hia mo uhwe solo pa baby ofiri a woyera ni nchi nipa ba ko ye hu se oye nkrani so egbeni so asantini so dan be so ye ho nipa baby ofiri ni afade mo yira mu nchi a wo free baby a ofo so akofiri ho wa onim se wo free baby a wo fuko ka se wo free ye mo e ofere se wo ka se wo free ha di enti na ye ofere me de kra de me de nti ase di enti wan kasa onim solo onim se baby a wo ka se wo free enye ho na wo free se se ho no ye sisi abronsan wo ho du kom de dantia be tu de aka dot dan ko a de ne won nakra fa won san kire wo krom kwa ba wo solo ni baby ofi mabusu afie mere bi na air trend wo social media eyi na ko ho eyi first road safety ambassador yi Gabi Adujemfi okomi krom abra e okotwa ba ko abronsan no abronsan be na fa nyina adwiragu na te kokko dan mo be ye ma me krodo ajma wole sana ana mo de mo men mo men enso bi na kotwa bi wo so na filling station ba ye be se fa nyina adwiragu odi ba hu ya nam se oh we ye mabusu afie ehọ na me firi opanyi kwaku da me fie e na me firi we de woni me wi ada wo bedwam wo nso so a afie je wa fie me firi ho na me hwe na me oh yeah me free there e na okotiaro so run about ne so ho no no me na ne ante kra oton ne ma wodwom papa maame a waka no and then the man stop awura ya me maame ne papa nyina afie bra enti me chia ante kra ne ma chia bra fo nyina ebra man puntu enti ye beba fie wa se na di obo ante kra me papa maame a waka no se di mbasa na mu da totomo so ye hu munchi PRT hey edi a odida no so no an careful hu kura se baby ofi na no me ko ni kura ma say friend amonu ana me se me pepiaro me ho adwere mi no me se ho ani piaro ukuro mo no kura ho kura ye he
akwamufie metu ka free nkra kwa akwamufie me se me pepiaro dey me come oh boy no wa Adom TV no so wa monu ye friend me o di de amono o se me di piaro on so ka sa ma bi me bia ha dey piaro aho uboko solo nchinu na solo din na nkasa nyes din a solo wono no e din e sha adaka ma nkasa ho e di solo madam bi okostro nsohwe o de fiagbaji se ono obedu nkra no no wase fiagbaji no ai no fiax she ne ma me be hwere kwa wo mu no mu wa be hwehwa ye nim so school ya hwehwe fiagbaji why no fiax teacher ni ba cross there's a guy here Fiax. Yeah, who is called Fiax. I don't know, but if you can call him out for you. Obaya. Say Fiagbaji ne Fiax. Fiagbajino. Ana kwa Fiax. Fiax. Na ne ma me kwa na wo. It is mo no sa na mo sa. Eni e dia sa dia to mo so no. Mo say do school mo left mo right out is no ni dia sa dia. Ya so be shi. Oh, yeah that. You have to be a proud Ghanaian. Oh yes, I am a proud Ghanaian. Me kwa de me mama papa nyina free kuro ba ko so. Yes. Ti me ye kwa bre de she konkro. Hey, and ye bre ni konkro. Oh wow. Yes. And then they say onya obi ono so you fantini or you fanti ba hanum be 2 weeks. The restaurant ye hu de ye biem. Sandra Kapo. Ye be consum. Akapo food. Okay can sem ye be consum. Ya nkwa be je ye de so. Wona ni ma ase ebe konso ampani na no atimi ne ebe konso enkrata na be du ye mampani na akasa na e mo akwase ne de e camera fo nya timi de omsa shesho bo ta pia de satore na so wow piaro mo ye adwuma pa o ono camera no ono timi de shesho na ono so studio manager no waka ne na to so sa no talk to o chere se ye ne ye bre wow mo na mo ble wow I don't get it. You get it? I don't get it. I don't get it at all. And someone do after the Democrat, everybody quiet. So they say, the Chronicle, the Democrat say, I have not been reckless in borrowing. President Akufo-Addo Anakase. No, it was beautiful. Yeah. And I took force and so Ebra no so ya no mampenya kase also kasafa ayense bibreo. And after armed robbers escaped from custody after attacking pregnant woman. And the new crusading guide said, Western North Minister lauded for fixing Enche Dadieso Road. Another one here, 2023 sooner, government committed to reviving economy. President Akufo-Addo said, let's support to EC to deliver effectively. Paul Chumberma, on Ghana for Ekase. We can't wait for IMF. Do the needful. Cocoa road contractors to government. And CDS Africa condemns military brutalities at Ashaman. 3 community mining schools to be commissioned by end of year. The new crusading guidance so they won't say about to do. And question about na yanhwe Ghana month. Said ye yen wo no. Yes. If you ha say no ye yi nipa ba ko si ho. Na ya kire ni nchi na ya kana ba ko sem kakra. Sanso my Ghana mu nyina opanyini ba ko no so waboa o my Ghana. Efa ba bia so wote ase ana se wafiri mu no nso ya bonidin na ya kaka ye ho na obafidue mu ase ya nipa na ye de na si ho no mo no aye Chief Jerry Forsen CJ ono na se wokọ dwaso nsem wa Adom TV a oye host Joban Redu edie no omai so still about the Ghana month and rather presidents talking and it's about you too. You know, the Ghana that we are all trying to build. Remember, the former President John Dramani Mahama, the new Ghana or the Ghana that we are all trying to build. Baby, I offer cement out there. Baby, I offer a year iron out there. Baby, I'd be share. Baby, I'd be sino. And the Bachelor Ghana, your foundation is a imube day. And I say imube. On this note, then cause no as a cause of here, you may dinner, semi can eba. My main cause no as is all good to be bedroom. Yakwaba.